Na tribínu boli povolaní členíci Nacionálneho sovitu Rusnácoch. Oni zaberajú 1/3 členstva Nacionálneho sovitu i u tim pohľadze vyplňuju pozitivne predpisanja o zastupenosti ženov u politike. U programu koji započinje ovih dana ili je započeo, mi zapravo obilazimo nacionalne savete, njihove institucije i pokušavamo da prikupimo dovoljno podataka o tome koliko žene učestvuju u radu saveta nacionalnih manjina s jedne strane, ali s druge strane koliko su teme kojima se saveti bave. U drugih političnih celov ženy zastupení menej od 1/3. Symptomatičné i toto, že keď se menja členstvo Nacionalného sovitu, 50% chlopov ostane i u šlidujúcim sostave, pokiaľ sostav ženov premení u značnim čišlje i ljem da jedna ostane u sovitu, varena na tribini. Tiež spomnute, že kapaciteti ženov veľa vyšší od chlopskih, poneže ženy po pravilu majú vyšší stupanj obrazovanja i ani jedna ne robi ljem za osnovnu školu, pokiaľ takých chlopov je znadosť. Na koncu roka bude organizovana veľká konferencija na tu temu, a potom na osnovi toho i u 2016. roku budu organizovani robotni i treningi, že bi se vytvorili zajednički projekti za potreby nacionalnih sovitoh o rovnopravnosti žena.